Kubor Ketua Diocese Meja. Ka Saint Teresa's Cathedral Parish Chuai Kalaplay Perdaya Kajing Sedang Jong Kajing Hikanyam Yagi Kenapat Kisamla Mendaga Kalai Terik Ujeliu Arjar Arpandriu Dagamas Bakrau Kabalalong Hapalau Jong Kajing Mani Cathedral Hakaporsi Peusi Tengmen Step Kipai Dringat Jong Kaparish Kilawan Bansaki Yakane Kasni Ringkat Kajing Angnut Ban Pen Klan Yakajing Hikanyam Yaki Kun Ban im kajing im Kristan kababha ban id ya kabalang. Hagani kasngi u Father Augustine Lamin Parish Priest jong ke Cathedral Parish Chuai ulapeng kuboro ya kinong hikanyam ki balakloy ban ay ya kajing sekri jongki hagakam jing hikanyam hapo ke parish. Da kajing duai bat jing kerku lapha ya ki ban tresitom bat minot hop hagajing yalam ya ki kena bat samla hagalenti jong kajing ngaj kajing id bat kajing tip baha ya kajing hikai jong kapalang Katolik. Kaparish ke kermen balemba kane kajing sedang temai jong kajing hikai niam. Anla ban penskam ya kajing ngaj jong ki long yeng long sem bat ban penroy kajing imen sim jong ki padri ngaj baro hapo kaparish.